Nilip constituency ke parlo Koilamati hawar wo phonga sara rong ame kar biren ingti la pen rup tateron piatum asupi adakvam kedam tang kar biang long idol season 4 along luna se ki jume mate lunse pokang vai hot alisang tipi lunse pi kacheman kachepalong dun thega posi ingti ka thar hemisia radatum chelang pet pen alisang tipi lunse pi aphan man pe ki pi pen karchupo alisang tipi alang li bihek pen ta loke charli ke pathu la pen aning reset abang phi Koilamati Presbyterian Mission School along pensi LKG 1 pen class 2 an Charlie Pangcheng. Api puthot Koilamati Mount Carmel School along si ingdeng ket home pen ingdeng cap along second division pen chepa undun. HS first year pen ke Dipu Gov Boys along pen Charlie Thulo non Dipu Government College along si Nonamad BCom third semester Charlie Bo. Alang li lun kilon aning hang pik bonta na hokta lun kilon aseke mate training ke Charlie tang awe. Lunsepi alisha intipi atum achekle bang hini lapen kortete bang kethom kadokowe bang phok phi phuarni pentala puson lunsepo kachemandon ave pinlang nona phong karbiang long idol along lunsepo kangwai along lapuson alisha intipi alang li lapuson lunsepi kacheman dun thega pot asar bura lapen don rap lapen jepo hemisi ingtika thara tuma hin lapen Koilamati hawara radatum alisang tipi lunsepi aphan man pengki pipen karchu ajai mek padupo karchu amai long dhunira mingtia rong gambura sarding ingti la pen dhunira mingtia rong gambura supua kibi babu ingtia tum arideng pen man pengki pi angthek karbi apoho la pen jamborong la pen kapre pipa jersey hirjumi pidunrinti si archupo pose alai pan pi pose karchu nang kok ma polote kedam tang Nafson si Karbi Anglong Karbi Anglong Idol Season 4 along alali kitching si anong Jewan pen alali lada Karbi Anglong arada pan nong ni kewan pia pot nilitum tado ko vitamin ningarong parpig la Nilimena bangke rup tateron pi Kadang tum asumar bang kondo bang pho lali saing tipi bang ke kon bang ada wam Ada so sumar bang kithom lo angke pinso sumar bahini Kadang tum bihek kana logo pasarli hota ajir pi jepo tum pu bang kalang aning reset ke pathu hinda texer la penalang lun kilun ta aning hang pikul asinang tum api pu tum hin pen la bang sala ma hok ma hok an manela bihek panda lun kilun ji phana la aning hang o pila harlung khulok na melang lun kilun ji ekdom pene son de tin je paklang chok ma pe la son pia lang aning hang do bihek pen thadi pene pila ha alang ke do aling ta ni chari ni lun kilun se jume o ma pe pu ja la son ya na ju do nasi nile hem ka chingru ma the ke la hello nili sopi alisa ingti ka tharpi arang li ni tum osmar bang phong bang banalang li ke akibi lo akleng ban akibi asi adawam lo asalang li 2024 aning kanalong la Karbiang long idol season 4 along alang li kopi ko son penane sitame kado be harjume panajok alang li winner chipa unun lo asi pening we labang so awinar ki un panajok ni tum hem si bala poriarang bong chingki chithan si labang so jai mek deng ponangi pu inun bahini kachingwai panajok pening we labang so kachingwai mek pen pening we ni tum lang so program thi pon lo ke labang so inang tum kala lo pasarli bom hodang tum longset bi pamanji punan tum pinya planning do ma itu tum planning la lo mane alang phanda option en lo he nang non lo kachari penang ko pc nang thinking mana nang kamatha ma aim in life la si alang pulon ni ke du hini option do pulon ni putum phana pia pura mana kithan lo asi hini option na lo isi number 1 bang ke alang air hostess bang si aprang si chari ji pu lo la si ni tum kado beta support lo lang phan apena lang ni chari ta chari lo apena lang ni kili tali dun lo dilhi anta lang ni chari dun lo setame isi ni document samukha ka problem bena job lang ni uthora ko hem chebang thujui lo masya ko lang option nang pithu pateng pen ni lun chari dun ji po la sila bak solong nang tung support dun tu polo ni tum ke already alang nyong sa ning hang binong lo bote enang support lo la pena ko ke support lo bote chunang pu sini ni tum taka dobe la ni tum bahem system elang phan support penang phan kili le along ke chok chelong an tan tum packing nun si ba ke dorde ko phiang da pusi alang phan ripidun bon Koilamati pen Samson inti
Karbi Anglong Live.